Toi malai amain aku ora lao tula cumpu di mata wali cinara angin tawaran di maingat si pamampei di loko si di sabia kita rumampa di kai kurima mabantu mada baamain aku ora mate mori mapai si di sabia loko di pe oh rumah kita badite kai kurima amain dari culalo cawe habaruma keseku mami ditawarato masa mata nganisi ain boyoi mataku manangi katio si tandamu samonto ceira tundumu oh rumah kita badite kai kurima si panataho mori kese di wekiku kita rumampa di kai kurima bantu mata baamain aku ora mate mori mapai si di sambia loko di pe oh rumah ditapa di kai kurima amain dari culalo jawe habaruma keseku mami ditawarato masa mata ngadisi ain poyoi mataku manangi oh katio si tandamu samonto ceira tundumu oh rumah itapa di kai kurima si panataho mori kese di wekiku amain dari culalo jawe habaruma keseku mami ditawarato masa mata poyoi mataku manangi katio si tandamu samonto ceira tundumu rumah itapa di kai kurima si panataho mori kese di wekiku oh rumah itapa di kai kurima si panataho mori kese di wekiku
Tajul. Terima kasih. Sang peserta terakhir kita pada malam hari ini telah memberikan tampilan terbaik menurut Tajul sendiri. Namun sebelum kita ke dewan juri dan komentator, kami sapa dulu sang pemilik pimpinan Delta Musik. Selamat malam Bos Anti dan Babadae. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selamat malam juga kepada PB Musik.